Lena ke imadi Getting Sports, kanti ke ungakhohlwa ukuthi ke usubscribe ukuze ke njalo ke masikhipha zona indaba zezemidlalo wena ke uzoba uqala ke ukuyithola. Udaba ke olamba phambili ke esikhathini samanje elokuthi ke iPSL neSAFA njoba ke kule insuku balokhu beqhubeka behlangana ukuze ke bakwazi ukuthi ke bathole yona ke iway forward emayelana ke nemidlalo ye-Absa Premiership. Kunezizumbulu ke zemali okumele ukuthi ke bayilungise ukuze mhlambe bakwazi ukuthi ke isifiso sabo sokuqhubha lemidlalo siqhubeke kahle. Kodwa ke ngizolichaza ke lolu daba lolo ke ngokuhamba kwesikhathi. Udaba ke ngizoqala ngalo lokuthi ke ileague yalaphana ke eCongo okuyiCongolese Association Football Association yona ke ithatha isinqumo sokuthi ke ileague yabo ke bayikhansele. So iqembu ke iTP Mazembe liye la crown ke njengama champion we league ka 2019-2020 yesizini lapha ke eCongolese. Kanti ke iqembu njenge TP Mazembe kanye ke neAS Vita omabili ke lawo maqembu lawo sewaqualifyile ke ukuthi ayodlala kuyona ke iCAF Champions League yonyaka ka 2021. Kanti ke iManiema Union neMotema Pembe zona ke ziyodlala lapha ke kwiCAF Confederation Cup. Basibuye ke lana ke eNingizimu Afrika yona ke imidlalo yeAbsa Premiership. Mangibheka ke iPSL ke okumele ukuthi ke mhlambe ke ikwenze ukuze ke ikwazi ukuthi ke iqhubeke nayo ke lemidlalo. Mawubheke kuPSL ke inabadlali cishe ke abangu 889 players abadlala kuyona ke iPSL. Kanti ke ukusho ukuthi ke umdlali ngamunye mabazoba testa bonke labadlali laba kumele ke mhlambe balungisa imali engango 755,650 rands ukuze bakwazi ukuthi bonke labadlali babatheste mabazodlala imidlalo yeAbsa Premiership. Mawubheke lapha ke ezweni laseSpain abadlali bakhona ke babathesta insuku zonke. Kanti ke English Premiership ke bona bahlela ukuthi ke abadlali bazobathesta ka3 ngeviki. Okusho ukuthi ke masobhekisa kahle la eNingizimu Afrika abadlali ke mangabe ke mhlambe bazobathesta ka10 ngenxa ukuthi ke iqembu ngalinye mawubheka kuAbsa Premiership lisele lomdlalo cishe u7 noma ke u8 kwabanye ukuze ke ileague iphele. Ukusho ukuthi ke abadlali mhlambe mabangabathesta ka10 umdlali ngamunye iPSL ngayithola sispenda imali engango 7.5 million rand. Yizo zonke izinto lezi ke itask team yePSL neSAFA njoba ke zihlangane ziform yona ke itask team abazohlala phansi bayibheke bayicubungule ukuze ke mhlambe mase babuye nesinqumo babuye nesinqumo sebazi ukuthi ke bazokwazi ukuthi ke baqhubeke kahle ke nemidlalo yonke. Amazwe amanye ke yabona ke sowafanelazile ukuthi ke imidlalo bazoyibuyisa njengezwe lalapha ke eGermany okuyibundesliga yona ke imidlalo yakhona ke izoqala. Kanti eSpain naso siyalungisa neEnglish Premiership nayo futhi nabo ke basazilungiselela. Wena ke uthini ke umbono wakho ungangena comment section ke uphawule ngayo ke imidlalo yeAbsa.